Za sebe pravite, da niste bend oziroma da istočasno ste bend in se ignorirate definicijo benda. Kaj je to razlog za to? Pa to je u početku. Ta biografija stoji na našem MySpace profilu koji ne vodimo računa o tom profilu. A to je Petar Rudić, idejni tvorac i producent benda Svina Pod. U početku kad je počinjao da se bavi muzikom i tim kao projektom Svina Pod, imao je na umu da sarađuje sa raznim muzičarima sa beogradske muzičke scene. I tako imate ovde i Zoe Kidu i Konstraktu koja će večera zajedno sa nama nastupiti iz Zemlje Gruva. One su sarađivale sa Petrom, zatim Zoja Borovčanin iz fenomenalnog beogradskog benda Lira Vega i razni instrumentalisti sa beogradske scene. I to mu je bila ideja. A znate kako, 100 ljudi, 100 ćudi, niko nema vremena, svi imaju svoje projekte koji su im na prvom mestu, tako da je bend morao jednog dana da se oformi, tako da Svina Pod danas jeste bend. Leta 2009 ste bili razglašeni za najboljši srpski bend. Kaj vam pomenijo takšni nazivi? Pa 2009. godina je bila godina zahuktavanja za nas. 2010. je zapravo najbolja godina za Svina Pod. Zato što smo tada nastupili, onako bacili su nas u vatru i nastupili smo u Beogradskoj areni kao predgrupa francuskom bendu Air. I to je faktički bio naš drugi koncert. To jest treći koncert, treća sreća, prvi ogroman koncert. Tako da su nas bacili u vatru i od tad je počelo onako klupko da se kotrlja. Nastupili smo na Exitu, došli u Ljubljanu, u Zagreb, upoznali region, što je maltene najbitnije za nas. A 2009. je singl Zlato od grupe Vješčice koji smo obradili bio proglašen za najbolji singl na Studiju B. Tako da se to kao uzima da smo zato najbolji srpski bend i 2010. godine. To je bio slučaj sa singlom i za nas. Lani ste prvič nastopili v Ljubljani, v Sloveniji. Kako bi primerjali srpsko in slovensko publiko? Ovo nije sad neko ulagivanje, šlihtanje, sad nešto ja vama Slovencima da vas mnogo volim, ali meni je u Ljubljani bio jedan od najboljih koncerata. Ljubljana i Subotica, to su dva najbolja Svina Pod koncerta. Jer mi smo došli u Ljubljanu i prvi put smo se susreli sa uslovima koji su stvarno uslovi. Onako imaš crne peškire na stage-u da ti se ne vidi, i Kino Šiška, onako fenomenalan prostor i Slovenci, jer mi smo mislili, to jest Slovenci nisu ni znali tad za nas, jer smo imali samo jedan spot koji se relativno vrteo na onom MTV-u, tako da smo se tad upoznali i oni su nas prvi put tad čuli i videli. I sad, koja je razlika? Pa nema razlike, srdačna je i beogradska i slovenačka publika. I super smo se družili posle koncerta i nadam se da će biti i večeras tako.